tak kecengsi ni li ini tumarong itu malong non autonomous council mate akehai doktor tunram rong hang CM akehai alang li fan ni li hin pen si to ri mate ninga klong pen alang li fan lam the si pachni gang tung asona taxi council lo abatai puason si udamang kok pocong namang kok pidam tang da son thak homoisa mate asona thak station nangman edlo non adun thu da son lo non la amuk ACS officer akhaya lang li mukut kathar lasona taxi li tumu pen pu lang li puson taxi li tu hing che thenai mate hime jangre tekok tiki kitlem dam kang tu tum an ada council chok khaprong pulutang te alang itu minut intellectual tech reset lang tum lasi idut ACS officer man pulutang te non la so te ke itum ko son si council on ngi tham ta officer rom alang itum kolom ko jadi mangsi putan de alang itum long government pe lang license ahile pipen adra so ahile pen selang tum pene son mane chituning mane ke ther ke hap do pene dokar lo pene so ahile chesan dut pene ko son si itum kar biang long akhe dak doplong tu an ke son si council long doplong han ni jo kha thai do po patini gi thai do po bula so dong dam si nilhin pen ibu mang tu mang la lo si CM ke hai asap so council long officer kisiman officer handa check and balance mate la so hin ke la nungji phan ta nilhin pen ake hai CM sarakai phan tu report lo je ke bang ji lang long la so na bang ke council long bang ke la so na homoisa jate ba dori jat nang ji tapi avedet nang ji kali pulang te ini tu methang dak thek lo mang ke chilang mesan dai lo bene stambe achar pen ke bang nang ke lang jo tum ta chilang dak ji la pen te kar bing long arat ta me council prasa council pan itu ning ji the thai be ji la si non ni tu pulang tu la so thak lo ni tum jongdam lo je non la so a press meet ke do ni tum la ham phang song che tong pen je non lang li katha sang ho ke hai aphan je non li tum advantage mate lang tum phan family matters long che jodun kali la bang ning oi ri family tum tame je ni tum la bele ni tum la lang thang ki puruhum kar bok dun poson tame purial mate lang di ake hai mukul katha asara khai tame la pang mathari samel tum arona teng ben si lang dam lo che lang no da inut is Batak aprang si katu gawe media ko te injil atau press club long itu gahanga teng ba nang chitong ateng pa nang chitong lo katu gawe phanta kardom paji lo kardom lasi bisi koi ni diganing je puthak ke lalo patuni incident laso incident puthak bang lalo je hala non khi bom mukur kathar ACS mukur kathar ACS puthak chini ye lasi alam bang la pulo alang li itu klaim bang chok chede lo atumi head jitu ditung ka thek long ba kadulong ateng ba kadu gawe tu ta chini lo la so kutha atumi jitu incident por bang ke la si alang li nut ACS officer la person konane blank fair ki up umania phan ke training ka kuri la pen alang li with is indiscipline li la so kutha bang ni tung da kham phanga song pen kadu gawe ben stame ni tung condemn lo strongly condemn and he should not continue such activities in the days to come. Lapen adun thu, ini tu hamphang song pen puji bang kaya alang linut ACS officer putte discipline pig nangi. Lapen lang chota kali lang alang li security weapons. Mate alang li personnel jitu alang li panda safety aphan. Alang long jitu hodai ta alang li long sidol ha sohor pumpa. Besi alang li lahai blank fire ki ap tapen chenglo ko ban. Lahai tani tum bang ke condemn lo, sodak pen condemn lo. Lasi adun thubang lalon alang li tipi aphan with is a physical assault alang li hoitu family matters ta hai itum bang family matters long chiyo panding hang he lapen with is out of family matters itum chiyo dunde hada class of compound mangke itum out of family compound sila solam ban ni puye bang ke kewang year ni solo aphan ati piaron ta hai ba omane akor piaron ta hai hala bang ke physical assault bang ke claim tete ni usineli hin pen chuneli UKYC president Sonjo Jim, ini lang telang si kantong. Kantong ini di pating gun itu lagi. Press club, along bipose, hamhang song tum dak press me donang kong ma po alama ngalalo,
patumi inut Karbing long tun mas council long claim bom inut ACS officer mate mukur gathar po aleng je Karbing long ara tum ning che thanai ke council henlo council long si kato kawe karbi rat karbi det kre lo da Karbing long ke do ara tum council banse depend lo council banse cholang prong lo nang parang nang pachi da council long sedolo lani ning che theng bong ta inut ACS first class Indian Service ang bong ke ACS ta isi lo ison lo inut ACS officer yong si hele odrong polo tante Karbing long arat mate heme jangre te kokti ki tum ko mat phansi ni chi thedam nangla council ben si rengdun po ko mane bang sakuri long po ko mane bang kam long dun po pu ning chi the nai ke council hello sa council ke do ke the ding tum yong si hele ki open anun ban ke dam tangani port ainut bani atum da dolo recent patumi head tame inut ACS officer mukur gathar po munit ke hele ot si ko mane ban ke ther ke hab to koklo la so bothak si itum strongly condemn lo organization ahin penke alangli lason claim ke nang je bang polo alangli ki duk ke la ka pham ke lang nang ji kerap nang je bang aning me sen nang je bang komane cholong adar phan komane ki sung po ban kerap nang je bang jong si hele ben therong polo tante dak do prong kar bi ra to mate Karbing long do akhai tumi konasi ningchi thedam thai do langma busi nitun tame kamang husi dolo ning duklo lapen strongly condemn lo nili UPK president penta ning duklo asi alangli kathar sangho phanke nili tumahin penta condemn lo nilam chansing ton kolo